Kore foi ngari ko ni ma o ia hon ke tatapu mo ke ngai ha ko topic fa tapua ka ta mo foi ngari ko ni ke la ke fa hoko tuai ai fa talanoa ko ia hono ua pe mo Kanititeiti fika ua to tapuono ko SIONE TALANOA FIFITA o ko pe ke manga be nga hirea ku mahino ke la ke hoko tu aki ai fa talanoa ko ni ne ngona mo tuia e fa talanoa pe mo SIONE I he fola ko na kwa hoko ka I whainga maare koe ahoni, ko loto ke taidale rea SIONE, ki he POLOKALAMA koe ahoni, taidale rea koe SIONE FIFITA, talanoa, I he POLOKALAMA koe ni ke hoko ato I whatalanoa mo koe, koe ngā koe Kanititeiti koe, o whika ua, o tonga tapu ono, peku ke lava mai ke whahoko whatalanoa, ke hoko atu ake ta POLOKALAMA ko si whewheha ke SIONE, peku whewheha ke ai kempeini I hene tuu koe taini mitongana. Malapito sol. Koi. U sai be me katoa ba ko campaign ni ulere pe fai pe nga o tu ko tiai to fai te ri ai pe ka kai na u file fo hago koi mon la ya pito SIONE ko tu ku wakai fo pe ku lere pe ai ka campaign pa ku komi os ko os be weekend ku mahalo ko wika u pe ma ko tu site pe ko ha ku ngata le vai campaign ku hoko tu le va ai ka kai ke na alu mo na peni o whahau ke whiri ko ia, whiri whakapoto ko ia, o mo malangai ko I tongana SIONE. Ko ne tuku ni ke hoko atu pe, ko ilo pe whakina ta talanoa I he ta POLOKALAMA ko o si, ki kaweinga whakalukufua ko ia na ke o mai, te ke hu moi ki whare area. Ko tuu maarie ke taha kotoa pe, pena ki whainga pe ke toko kongalalahi hono whamahino e ni. Ka ko te o atu pe mo ke te ki I hanga pe o mahano ki I whakaukau pe no ko ngā ke whamanatu pe ke kai ngā ko te whitoi kaweinga ia poko hae uhinga na ke whiri ai kaweinga ko ni ke humo I ki whare area. Malo pito solo poko kore pe ki u ngāwa ki pe whakatapu na ke kamatange POLOKALAMA ka whai atu whakalawelawe ki o whiu I urua ki mo nia ko kaweinga ko whiri he motuani ke u hu moia ki whare area ke tuu maari to taha kotoa pe to la ve whakarea ko tū maari ai whaamiri kotoa. Pea ko uhinga na aku whiri ai kaweinga koe ni, ko inga ko ngā himea hā mai o ku te sio pe o whakamoni o ku hoko pe I tō ngāne taimini, ai mo ui whainga tā I ange ai kakai. O mga tō unga pe I he tō lalo koe ai tūnga whaekonomika, o mga tō unga me he tsunami ko ni nai hoko, pe pe ki ngāhi lockdown ni nai whakahoko koe he COVID. Pea holo whai e tūnga whakaekonomika whanua, whainga tā ia lahi au pito kakai, I he ikai ke mauha ngā ue,
ke mau e seniti ke fai ake ngai whakatau. Pea toi taha pe foki ko e hiki ko ia to tongi ko e koloa. O tatau be he mea kai tau te fito ki he mau angaiwi, ko e uhi la pensini pia mo kasa. Ko uhi ko e tau ko e na e whakahau ko e Ukraini, pia mo Rusia, na e fuuluku lahi au pitoia ki hono teke ko i o lunga e mahu inga koloa. I he taim tau, i he tawhaake taha, o tō lalo e mawanga paanga ko ia ai kakai. Pea ko e fo i whetau lake au mo fo i makatuunga e ua ko ia, na e fuu whainga ta ia lahi au pito e kakai. Mea kono moni ko e whakaakeake o whai, e ki i whemau taimi ke whaiake e whakaakeake, pea whamalo pe ko e ngahi tokoni, mehi ngahi whamiri i murina, o ki ake hake ngahi whamiri toko lahi au pito i tongani. Pea ko sio ke whainga ta ia ko ia, e toe luku ia ke toe lahi ange, ai mo ui masiva, pea mo tuu lawea ngō fua i he whonuan. Pea ka pau rewa he kai ke whaihano toka ngai kina, ha whaahinga mea ke whakaakeake ake nau mo ui wha ekonomika, e toi ale parapare mai ke lahi ange, i he tuunga ko e kakai. Pea i he ne lahi ange ko e he tuunga ko e kakai, e toi lahi ange e whakamore e pure anga. I ha toi wheinga, i ha taim a mui ange, ke whaka ke a kotoa e fukakai, ma nau tuunga whaka ekonomika ki o lunga. Pako hinga ena whaihano whiri ka winga ko ia sol, malo. Ko whakaukau mahu inga ke o mai e SIONE. Ko ne tūka tai ni mi, ko iloi whako lawe i pe, mea i pe hei kakai toko lahi. Ko taha ko e kakai o ngā ue ki ta whakawha ekonomika. O kua ai ho mo taukei, pia mo iako, pia mo ilo mo mau. O whakate fito i ta whakawha ekonomika. E lau pia ui ki mo tolu ko kau economist ki mo tolu e whanua. O kulawa ke mo i tongana, o ngā ue me iai, pia mono whahoko ngahi tokoni ke whanua. Ko whehui a kuia i he ta whaaki whapolitikare. O ku ke whakaukau ko e paloparema o kwhai ai longoa ai kakai i he taimi kotoa pe. Tata whito ke he whiri whare area, me ngahi mea hoko i whare area. Ko e paloparema whaka ekonomika, po ke paloparema whaka politikare i he anga ho wakai ki ai. O kuhinga ai e tau tofanga hange ko tau pe whaka ofa e masiva pe mo. Ko tau paloparema ko tau mea whaka politikare, sistem politikare, po ke tau paloparema whaka ekonomika i hanga ho wakai ki ai. Ki au ia solo ko ako uksio ia ko paloparema whaka ekonomika. Okay. Pea o ku pehe lewa e kau politikare toko lahi. E lelei e tuunga wha ekonomika, o ka pau e te whaiha ngā ue, ke whakakato e li liu whakapolitikare koe na e teke mai me mua. Ka i e kutui koe a kuia, koe ongo fo i mea e koe ia, ongo fo i kehe pe. Kono i ngā ku o si whakamo ni ia i maman lahi, i e ufonua e sia, na ia e ngāhi whanua na e tō lalo au pito whaka ekonomika. Kana e kai ko ngai whanua demokarati e nia. Ko ngai whanua communist. Ana kawasi ai na ko Hong Kong, ko Korea. Pea i he lolotonga ko e nau mau e whaunga whakapolitikare ko ia ko e communist. Na e whairewa e nau ngā ue a nau tolu ke teke e nau tunga whakaekonomika ki o lunga. Pea ko e mea ngoi na malawa i ko teke e nau tunga whakaekonomika ki o lunga. Ko political will pe ia ai kautaki. Ke nau mo ui aki, pe a whai nau whaunga ngā ue o mui e ngahi elemeniti ko o pule lelei. E tau sio whakatonga ko a tau tolu ke he pule lelei, e malape ke tau sio o pehe ko e mo ui aki a ngahi tala whaka otua. Kono ngahi ko ngahi nau ko e pule lelei, ko ngahi nau whaka otua. Aia e la peke tau te whakaarea, ko hono te kei ko niko e tuunga whaka ekonomika ia, o kai ke whaka whalala ia, i he whaunga whaka politikare o whanua. O ku whaka whalala ia, i he political will a kautaki. O whē whahinga mea koku nau whakapapau mo tuku pā, ke nau mwhou ai, ko ia e leirei hei ko e whanua. Ki au ia ko paparema whaka politikare lahi ia e whanuan, o whakatupunga ia e tō lalo whaka ekonomika.
Te whanata again. Paku kau e mengai papalam whakasosiare. Ko te whanata again. Laha bite lo ngai whanuani e ngawe a drugs. E koe whaito kona tapu, toko iwi aisi e te mahino ange. Koe wheheu i. I me observation i kou tau whai whaka aho. Ko whea whahenga ka kai o ku nau pue ke o ngau e mo whakatau e aisi. Ka whatotolo i koe kau tai mau ngau e toko lahi. O ku nau oho e aisi ke mau mea hamo ui. Ka paurewa na e sai e nau tunga whaka-ekonomika. E iai nei hane we sia he lahi o trucks o ngau ngau aiki. Pe i kai, ko tari kai iyo. He ka pau nei lere nau tunga whaka-ekonomika. He kai nau te o whengai ke mau aiso whakatau ke kumia ka mei sipi, kumia ka mei moa. Whai a ke whawhia whia. Ai au ia whelawe i lahi holofa konue tunga whaka-ekonomika. Ki hono teke upalopale ma whakasosiare pehe. Sai ko te mo o mai ko he me whakapolitikare. Ko taimi ko ni ko o ku maulalo ko e tawiwi whaka-ekonomika. Paku i kai rewa ke wha recognize ki tau tolu he nofu ko e community. Sai, ko taimi ko te tau tu maari ange ai, o kamatare wa no recognize mo no respect tau tolu he kakai, he anga ko e nofu e community. Ko e lahi ange ko e fo iiwi ko ne toha kina mai e whakatoka ngai mo no whakababai ki tau tolu he kakai, ko e mālohi ange pia e tau fo iiwi whakapolitikare. Ai au kuhanga e he fo iwi whaka-ekonomika kou tau mau, o te kei ki o lunga tau tuunga whakasosiare ko he nofo, mo tau iwi whakapolitikare ko he nofo. Pau kei la miwa solo te tau whakamoni, pita doha tau whatau ngai whakataha whakakolo. O ku mei ke manu ki ai, a ki nau tolu masive siva au pito, ke nau tuuha ko kauherea. Pau kei nau fu outspoken nau toria, ia tau whakataha aka toko lahi. Ka pau te tau eke ko hei fua kau outspoken he tau ngai whakatahape. Ko kau iwi mālohi whakapaanga, whaka-ekonomika. O kuna wiwi lahi nau tō, e anga koe nofu whakakolo. Pau no ngai he te ngoni ko whiri whare area. Mo whatonga he te ngoni ai ni whiri whaka campaigni ko no whakauko. Ko osi ai e ngahi kolo, ko osi talamai pe mahino he kakai e kolo ko ia. Ko mea, ko tamai au malo au pita ne afe i holo ai kakai te whiri ko toa pe. Pau i ko hai tama. Talamai tama o sa whakamatala i mai. Ko tama tu maari e he kolo. Taimi tatau o ko tama tu maari e nia o ku ia ne kaunga lahi mo ne tokoni lahi ana ki hanga ko nofo ko ai kolo. Paguangi mui lewa masiwa. Ki direction ko o mai he tama ko ia. Ai malo he noi whakapolitikare ona. Maka duunga bi hele ne mo whaka-ekonomika. Ko ia ngai ki lawe tu. Mahina o pito ai whamatala ko ke o mai pe ko ti o ku wau sia bi he kakai he ngahi kolo mo na pito whamatala ni i ko na tu mari ange mo lahi na toko ni si kakai masiva he kolo o ku ai kakai toko lahi na mui pe ai ko hinga ko hape me loto to taha ko kanititeiti ko sa ia taha ko ia ne fili ia taha ko ia ka paure wa SIONE te ke huki whare area ko ngā ko to taha ekonomika ko o ku ke ilo ngahi founga mo ngahi en ko ke malanga ia te katiki nau tolu hange ko na ki talanoa ki he trade policy, ke talanoa ki finance policy, ke talanoa ki development policy, ke ngahi makatuunga e lawa ke tu maari e taha kotoa pe kakai. O kai ke uhinga e o atu hafu paanga ka nau tolu, ka e lawa he umea ka toko ni ki nau tolu nau i whapaanga. Ka pau te ke hu atu mo ufakau ke ea ki whare area ki hawhaunga, o ku kai ke fu mau hono whaunga whapolitikare. O ku ke pehe, te ke lava pe ko ia i ho whakakau ke toko ni i ai whakaluku fua pe pehe foki ki he toko ni i wahenga ko ke ai me kakai masiva pe mo whakaluku fua ko tonga e ke lava pe ia toko ni ki he kakai e whanua aki atunga wha-ekonomika. Ka pau o ku mo veu atunga whapolitikare. Malo solo pa ko whi mau inga ia. Ko ne tu whaka whare area ia ku osi mau pe hono whaunga ia o ona. Ko longoa a moe ke, ko moe
tau te peiti whakalalahi ake ko I whalearea, ko nau whakarea pea o whalearea. Tau osi toka pe, hono whaunga o naia, pa osi mau mono ngai tuuni, ke whai ai fōkoe. Aia, ko pau pe, ke iai e mawhai o esea, ke nehanga tataki pe ai area ko ia, ke fōu pe he foi whaunga, ko osi mau pe ia. Porque teime ni ia whai longoa, mo e wālau, mo me whalearea, ko koe biha no tāke kina, o e whakataanga o whalearea. Kau o spai pe ai whaunga, tau whanongo pe, ngai whilawe ni sea. Ko tau tu ni e, moe. Ka ataki tau whoki mai ke tau tu ni. Ai au ia te menia ko he ai anga ko no tatake whakataanga, me he tu ni whakawhalearea. Ai au ko whaunga e ko whalearea, ko os mau pe ia. Ko ta whakoe taha koe tau sio, ko os mau, mo ngai whaunga kehe ia I whalearea, ke whai aka no teke ha whainga whakakau mahu inga. O te whia mau ke area I whare. Hange koe ni, o ngebe taimi, koe whakotuu whakawhare area. Aia koe taimi kou whai whakotuu whakawhare area. Kua pau rewa, ke whakapapau I he se aia, o kuare ai, pia talanoa ai, ki he mahino au pito, pia toku whai rewa hano pāloti. Koe whaunga taha, ka pau o kuatu, a ngahi talanoa koe whare area, o ke o mai ha ngahi tali mahino. O kuia e whaunga, koe tohi whehui. Aia koe tuuni koe a whare area, whatau ki hono lao, kua pau ke tari tohi mai ehe minista, pe ko haipe te whai gai a tohi whehui, a ngahi whehui ko tape, o kuatu koe ki ai. Aia, o malawa pe ke hā mai a atai a ngāwe I roto whare area, o ka pau, e ngāwe ia ke whaunga ka kato ko si whakatoka, ke whai ako hono tataki ko ngāwe ko whare area. Aia ke au ia, o ke ai ha mo veu whakapolitikare I loto whare area. Koe mo veu ia ko I loto whare area, koe mo veu whakaroto. Koe kau whakafofonga ko I whare area. Whai ai mo veu ia, pa mo ai takitaha tau kawe ene pāti mo mea. Pa koe ngahi loto ko ia, o hoko I koe ai mo veu mo I kai ki ngā unu wawe ngā ue ki mua. Ka wharata ki pēni. Are ai ne pacheti ko tauni. Kauen he pacheti wawe taha hono are ai. Ai pacheti ko ia ko ke tau whapanga lolo tonga. Ai a tau pe ko ha no uhinga, lahi ngai uhinga ia nai wawe ai. Kau ne o mai whai whatata o loto taha. Ai kau me mipa ko whare, ne o ngai te pire ke whai mo te ke e ngawe, ke wawe hono whakahoko. Sai, ko taim ko te tau loto kehe ai, pe e fusi he ni ke tuai, fusi he ni ke tu umau, fusi he ni ke wawe. Pe tau toki wālau hola, o tau pehere ko ia e mo veu loto whaiarea. Mo veu whakaloto pe. Ai au mau inga pe ke te mai loto le rei, he taim ko e ai whaiarea. Koe ko hate ngā ue maata, po hate ngā maate pāti. Pe au kai ko whare whakapāti, koe ko whare whawhamiri, pe ko whare whakakoro, koe whare whakafonua. Ke area ia mea le rei, ma e whonua whakaloko. Koe. SIONE kone tuku koe na ki talanoa whoki ki he, na ki whatata ake drugs. Ai e pia ke whapehe whoki o ngā koe unemployment. Ko taha whoki, kuke mea ipe whoki e tai mau ngā ue, koe ngahi palaparema tofuhia, ngahi whonua lahi apito I mamani. Ngahi me whonua kotoa pe, o kuiai, pia kuwhenga kau taki ke, whakasisi tai mau unemployment. Ko ngahi kono ngahi o la ko hange koe ku ke whakatata ke ai koko I tonga ku alwe ka tai mau ngā ue ia o ala ki he drugs ko ngā mau e na income ana tolu ko ngahi koe ke nau ngā ue ko whehu ia te whaaki koe ni I ka pau te hua ko tō taha koe ke ngā ue ke whakatewhito ho ngā ue ke wakai ke whakalelei e mea wha ekonomika whonua pia hange koe ku ke kawenga aki ke tūmari ke toko taha kotoa e malawa ko haho ai mea te ke whai ke malawa o tokoni ke tau I koe drugs pia mo whasisi e tai mau ngā ue tonga. Koe ulaki pe solo ko hono ana laiso ai anga koe ni koe whotu whakapacheti. Koe whaunga pacheti ko ni koe o tau whakapaanga koe tau ni lotonga, tau whapaanga lolotonga kia te au nei kai ko whahinga whaunga le rei. He okulahe ngahi mea o fufu
o ke ata mai ki tua e whainga formeti ko ni ko o pacheti na ngawe aki. Ko e taimi ko ni ko tau analyze ko ni ko e pacheti ko pau ke tau mau e foi mea e ua. Ulu aki ko pau ke tau mau e ngai whakamatala ko i loto i he pacheti. Pea ko hono ua ko pau ke tau sio mai tato me enkolo o e government financial statistics. Ko enkolo ia ko e whaia ko hono analyze ko e pacheti. Pea o mai lewa ai whakakalakalasi o whahinga revenue, o whakakalakalasi o whahinga expenses, o e fo i loto i pacheti. Pea ku whakaiki mai ai. Te wadu baki whatata. Mea pango peu ke umau hena pesi, ai pacheti tai minu. Kai ke whaha ilo te talawe ki ai. Kau kui ai e fo i te pile i he pacheti ke umau ki hono pesi, o mai ai e fui te pile meihe government financial statistics. O na tula ko e fui te pile ko ia, o ne hanga o mai ai revenue ka atoa, hange ko tax revenue, ko non-tax revenue, ko grant, lisi mai ai. Os, pane to lisi mai mo expenses, pa ko ne o mai ko expenses o mai ai remuneration pe government compensation, employee compensation ni vai ko ka ngawe o mai ai pe mo usage of goods and services ai ko ngai whakatau en ko ngā ke pureanga ke na operation mo umea ko ia kau ke mo contracta mo mea lai sirini o alu ki ana utolo kau ai pe mo kumi ke te unga ngawe te unga ngawe ka ngawe mo mea ke na ngā ke ngawe o mai ai ba mo social benefits. Ko foi ket koria ta fa more. Pa ia foi ket kori ko ia o asi to neva o kau ai a whaka more ko ni koe ki he kau wahanga malolo, kau mai mai. Kau ai mo whaka more ko na pureanga o whai ko no tufa ko ni koe utang te. Whahinga tufa mea ofa mea pureanga ke kakai e kau ai. Sai, ko foi te pila ko ngana fomenti ko na ngame ko pacheti ko ni na foi o mai be revenue o si pa pe mai total expenses ne tanu le vai ngai fa matala mau inga na e totonu ke ilo ke ka fonga fale area ke na fai ko no faka fehu ai pure anga ke fainga vahe ko o ku na fai pa ko no te faka giki ko ngai vahe ko ya o te ele mo foi fonga fomete ta e ko te mo ni ko fai ko ai vahe ko ai paanga ko e pacheti o fai tau mo ai o luaki o na fai tau mo economic purposes de tau la vale vasio que ngai vahe ko e pacheti o fai economic pa te fai mo fai vahe ta fai tau ke function o potunga o takita pa ko foi fometi le ta ke pacheti ko no mete ngo foi fonga ko ia o mai e foi te pile eta but tau sia le do man so panga u la al ke polisi la e panga al ke vai e ka polisi ko alu ke trucks ko alu ke ha fai ki ngi he fometi ko ia ai ko fometi na tonu ke preseni mai aki ko ki fale area i he uhinga Mandui solo ku ke fu ilo mo tau ke ai toko lahi taha ka fo nga ia ke fo mata pacheti. Pana tonu lewa ke preseni mai ai pacheti ia fometi o ku mahino ke kau tai ilo i. Ka ua preseni mai e founga ko kau economist bete na lawa fai analyze ko ia. Ai ko me mau inga ai ke ula whakapapau ai anga ko vahe ko o paanga e fonua o preseni mai ia fonga guata mai ngawe ki he kau fonga pepe ki kakai te na toki viu na do pacheti amoyang ke lama ke tau sio ai o iro ai paanga ko alu ki hono langa whaka ekonomika i e fonua ko me mo mau inga te wha o asi pe wha pacheti te mau whai ngawe ke create new opportunities new job creation. Kau ika ia mahi no mai foi siri ni pacheti. Ko ha foi siri no alu ke foi ngawe mahu inga ko ia ke lahi ai employment ni he fonua.
whakamatala tatape fo na rei TV. Kau koe ke o mai financial statement ia koe tene tama koe foi paangai ke mea koe ia. Ai au hau na rei TV ia mea ke. Ka fai mai present ia he mea ke. Pe kai ke lava no fu analyze he kau fofonga. Ai no kai ka na tau ke mo na ilo fu economica. Ke na lava analyze le lei e patseti ke talanoa e fu le ke fai foto tu o le lei e foto tu. E kai tau mana na foto tu le lei ka pau tai mahina patseti ia. E fai e beno whaka vave hono area i koe patseti pe tau hiki ni mai pe alu ate whai mea malo hono o mai koe iaha whai foto tu le lei e mahino mai me patseti. Koe konga ua ki ia. Te uta hoko tu pepe ku... Ia hoko because... Koe konga koe hono ua, o ku tau lau pe hono teke koe employment, ta mo e koe ke create new jobs, opportunities. Kau i kai ke whatoka ngai he kau whai tu uni ngoni koe e pure anga, ai whaunga o e tau ekonomika. Koe whaunga koe tau ekonomika, koe upisinisi koe whai koe tongani, o hange beha fo i se nolo. Hau mei matau, hu mai fo i se nolo alwai ki hema. Koe o ka iafu whakatupu koloa lahi tongani. Koe tau tu koe tau ngai pisisi koe, hu mai be mei muri a ngahi koloa, o riteila be wholesale atu, he ta whaki koe taha. Aia koe foi whaunga koe ia ia, o i kai ke tau hanga tatoro generate pe reproduce ha koloa. Koe se vesi o tau lahi whaitaha koe tongani. Hono whakataua te koloa mo mea. Koe mea koni koe ke manufacturing, o i kai ke fuiaha manufacturing ia i tongani. Malo, langa whare, o mea koe construction, lahi ai maunga au ai. Aia, o ku mahu inga o pito ke tauhanga o restructure ekonomika a tau tolu. He koe natula to tono koe ke iai koe structure ekonomika o lele. Kua pau ke si i tahape, ai primary protection. Lahi lewa ai secondary protection, pe toi lahi ang lewa ai tertiary protection. He whakawhalala ang o tama koe, me he basic koe primary protection. Ko tonga ni ang mafuri o whaike. O lahi a bit primary protection, koe ngō ue tau taima mei tongan, pe tau puna whakalaka pe tau mea ke tertiary. Ka masiva loto ia koe, e lahi a koe maunga ue. Ai manufacturing. Because secondary protection. Aia koe foi mea koe ke whakalahi a koe ha new job opportunities ma ai whonua, koe tau whenke whakakake hake secondary protection. Kono ngahi koe tengo ku whakakake koe secondary protection. O ku toi lahi lewa, ai chance koe ke more services. Hange koe marketing, koe insurance, koe finance. Hu mai nau tolu, ke nau add value ke tau manufacturing goods. Pe lahi le vai, ai marketing koe i muri ata, tene lava lewa promote tau export, i mai umea koe ia, pe te lahi pe mo u services, e fia mau ke whakahoko whakaloto whonua. Koe ngā koe whulahi koe e tau manufacturing. Aia koe tau palo pare mai a tau tolu, te tau whatonga he patseti ko tape. I he tau o centuri ni tau whiau mai me whaunga koe ia. Ko hono teke pe ngoue, teke pe ngoue os, ka puna whakalaka pe me he roa, o alu ke whamaketi ki muri. Kai pe koe alu ke whamaketi ki muri, whamaketi whalot whanua. Kai ke o mai ke tau whai hono, transform we he second people taksini. E lahi e koe ngā ue mo mea ke kakai. E os taimi ke restructure. Ai tau whaunga whakaekonomika, kai lava ke tau create hawhainga maari e ngā ue mo lahi. Koe tau whai awan he whai whaunga loro tonga, te tau whainga tā ia, me tau tori unemployment he tau ki he tau. He guri miti, ai ngahi sevesi ko avila polo, koe ngahi guri miti au pito e tau manufacturing. Kabau da mau ke expand the local marketing, but to expand the marketing ko imuri, fe mau ke tau expand the manufacturing, because secondary protection. Ai ko he mai o motive si vai whakangau atongani. Mahu inga pito e SIONE e whatalanoa ke whai, pero di e mahino ngofua pito whakaukau ke o mai. E kui ngā ka kau ngō ue, os mahino pe una unofuna tore he,
roa na tol pa ta alu leva kia fa market tange ko ke talanoa ki ai o alu ki muri miss out leva u fare nga we ka pa nga factory ke na u fai hono liliu tau se pe hango fisiku na nga hena to nga me suka na kwa me fetu ha mo bo fe po fisi be na nga hena mai na to ika nga he ka pa ika o atu o nga ku lava u fare nga we ko ya an ku ke talanoa ki ai o tokoni ki ekonomika mga himea ko ne tu ko he tai ni mi I ho wakai I ta ko to pe he patseti ko ai fonua o ku ta ko to pe fo ta fata ta ta patseti taria o mai fa ki nga we ta ko panga pe he ka pa te ke hu ki fale ale pe aha ha taimi o ku fili ko ke minista paanga o nga he ko ta fa ki o ku ke malo hi ai o ku ke fa fu atu ki ai ke he ive fonua te taulawa ai manufacturing because secondary production ke longa mo ui tonga ko fe hataimi te o ku ke whakaukau ai malawa o whakahoko umea koe ni. Koe ke taimi solo whakawhalala pe. Koe. Kono ngā ka pau ko tau ai ke whakawawei ko pau lewa ke tau kore touna tau tolo. Koe touna pe lawa toko mai ke whakawawei. Koe ngahi ku lahi au pite ngahi mea ke whakahoko. Koe ngā koe kakai ke skills whakateknolosia whakamea ngā ue. Koe whenga tau quality mea koe te tanga produce ke sai au pito ke lawa compete pia momu. Ko pau ke tau sio ke tawhakon koe same supply mai me he primary production ni o sufficient ke ne whawhanga mai ai tau ngahi factory ko iau. Lahi apito ngā ue koe ke whakahoko. Pea lahi lewa me umi sini ke o mai o whakakakato. Ka lawa whakahoko ngā ue ko ia. Iai mo ngahi mea whakalao, ke hanga no lei polo, e tau protaki, whea mau me ngahi leepi. Koe ngā matifu tau whakawhalala hei roa. Bak mahi no lewa koe whahinga manufacturing koe tau whakakoe lai koe mea kai. Ka i he different form. Ko pau lewa ke follow e ngahi lao whaka international ke lei polo. Koe ha composition whakakemikare. Koe chips o tau ngahi pe koe ha whahinga. Siamu tau ngahi, pe koe whahinga mau pau ke a leepi. Pau ke a koe mo kausa e nisi ke he leepi ko ia. Ai ko whainga fu ngawe huge au pito. Pia mea pango ia koe, o se ne centuria ta, te ke whai mateu ia, ki he fu ngau e ko ia. Ai ko ne au mai ko he taimini, ko teu ia na whai behe langa halapure anga. Tanu halapure anga he tau ki he tau. Ko ke wha teu, he ngai ta whaaki ko e langa ke ko ekonomika. Ai ko tari ko ki ai, ko wawe e whakawhalala ia, ia tau maua ngai touna ke nau toko ni mai ngai ta whaaki kātoko nau whamatara ke whai mo introduce o mea koe ki tongani. Pea ko i mo kakai ke whai mo mai ai poto pa mo tau ke I whakangāue ke whakahoko e ngāue ko ia. Ka paureo tau whai mau ke tuai. Pea tau lue aki pe tau ki patset whaloto whotua. Lahi a pito ia. Sione, imagine kakai ko whanua whainā meri a dongana. Lea aki ano whainā. Ka ngahi hame ha fuwhare ngā ue unau ngahi mea ko siam whainā. Ko lesi, lesi ho tō he na whamake ka ngahi. Ka tau, ka wakai kia kakai ke si he kai lewa ke te lawa ia ke o atu hasiamu ia me murini. Ko lawa pe ia supply e umea ko ia hena mau ngā ue kakai pia lawa o tufaki holo whakatau holo me hena mahalo e te maa ia e koloa ma tu ngā. Whewheho wakai ki he koia. Whewheho wakai koni se one he ta whaako ia ki he ke paanga ko tokonia te kakai ki hena. Aini ko li paanga e kakai me muri o ku whakawhalala tau tolu ia ke mea ko ia pe koe Peko tuunga pea mo whaunga pea tutonu ke tau whau ai dai nimi. Ke au ia, e hanga whoke ni o tuka ki u tau whawhalala. Koia. E kono mōni, koe toko ni lahi au pito, e remittention o mai koe ki tongani. Koia. O kai ke ngata pene tokoni kono whakapaanga e whia mau e ngai whamiri, ka utoi hau e sirini muri ko ia o aro ke he reserve o tauia I foreign reserves. O tokoni ia ki hono totongi o import goods ko o hau. E o tokoni o remittance ta whake ua. Hau ki consumption whakaloto whanua,
Pea toi tokoni, teu ki hono totongi tau ngahi imports mei muri, pe hangi ko tau ngahi no, ku pau ki muri, ku pau totonga ke paanga muri, toi tokoni ai paanga muri. Aia koe fui ta whaklalahi e tolu, o tokoni lahi au pito e foreign, ai remittance, Pea toi tokoni remittance, ki e tau exchange rate, o e veliu ko e tau currency. Aia koe mea koe nau kamatahua te koe nenai, ka pau e lava o whakahoko, mo whakakake e tau manufacturing sector koe a tau tolu. Iai lewa ai whainga maari ke more strong e tau currency koe a tau tolu whakaloto whonua. Pe ai kaurelele vaia ke ono whakasi isi e to tongi mo ua koe ki muri, pe a toi whakasi isi iai, pe a moe huu mai koe a imported goods ki tongani. Aia tane ka pau e mālohi e tau paanga. Hange ko ke talanoa ki ai. Ka pa e mālohi, maalunga e mālohi ko e tau paanga. Ko ha hono kaulelei ki tongana mo ne kau kovi ki tongana taimi mālohi e tau paanga. Taimo mālohi ko e tau currency ko mea mahui ngā koe e tau sio ko whakalot whono ko ki tongani ke inflation ni. Ko major contributor ke tau inflation ni ko imported goods. Pea koe ui ko taimo maulala ko tau paanga, ku lele wa mau inga ia kolo koe me muri o hau maulunga ia. Pea e hau e me ma foi maulunga ko ia o tō tauti i tongani. He foi maulunga ko ia. Pea ku ne pusi le vai a inflation ni ke maulunga au pito ia i tongani. Ai ko taimi ko ni ko e malo he ko e tau paanga. Ko whakahoa tu lewa ke tau ngai whakatau koe whai mai koe me muri o ku hopi maa. He malo he iwe tau paanga. Pea hau lewa imported goods he ki lewo lo mama o tō tautu mama api tongani. Aia holo he apita inflation ia. Aia ko hono kaurere ia, kaungalere ia, ai malo hi ko e tau paanga. Ka hei kai ke futokoni ia ki he tau export. Hono ngahe, mama wharewa e tau koloa whakaloto whonua, tai mgoe hua te koe ki muri ko ne malo hi angoe tau paanga. Sai, kau i kai ko mea ke whaia ha manawasi. Koe whaunga le mea koe ke whaia, hanga nau lau i kanai, ko noa koi ai kakai, pea o mai mo u teknolosia tene puse kualati e tau koloa ki o lunga. Ke lava whi auhi i he kualati koe o tau ngahi whanua kau ngā api. Ka pau tau o ta siamu, ai ke laka tau siamu, he siamu a nusila, o ka pau e laka. Siamu a fisi, siamu ha mo. Kau e whaunga te tau laka i tau tolu, he siamu ana koe a nusila na. Koe taimga koe te tau ngahe koe hakoloa, koe mea whaweu mawinga koe ngi lepi. O ku si e tau ngahe ka kemikare i tongani. Ai arewa o ku mua o kenikiang e tau koloa, o ka pai o ki muri. Pea koe ne oanta na koe ki muri, unau ke ange whoki ke healthy life. Pea koe ne presena tu koe ki mua o kenikiang koe e tau siamu, tene pite ia siamu nusila. Mari. Mo lahe pito. Koe tuunga koe ni e seo nego kui ai tau pehepe ke taim ko whai ai e hu koloa mo tāpaanga tuko e tau kakaina ku whehe tuko ane nai me muri ni. E aha ne uesia he taim ko maalunga e tau paanga, taim ko maalohia e paanga, e aha ne uesia tāpaanga te kakai ke aina toke na loto si pe ko whainga mea koe e tatawa pepe maolala maalunga ke i whai pe tāpaanga tia kakai me muri. O tui solo koe whaitari koe ki ai o ku ki fio e whaitari. E fio whaka ekonomika, to e fio whaka sosiale, to e fio whaka lau maari. Sai, e tau fio whaka ekonomika e wesia. He te mowhia maurewa e fusirin lahi, te li mai ki hen o whawheungai ke ki sirin si isi. Ko ngai maalohi ang e paanga he taimin. He te tapu he maalohi he taimin. Ai koe whaka ekonomika ia. E iai, e nei ki luku, te wesia ho whakakaukau, o te pirisi, te li maha. Te li maha, ka le maha se ni ti lahi. Ai e oro lewa me riu me to li paanga mai. Whaka ekonomika. I he whaka sosiare, ka pau koe toko lahi au pite kakai tonga ena toki watu pe me hen ki nusilana. Koe foi mu, foi sifiko, au ke maalohi foi social bond ia. Aia koe maalohi koe foi social bond ko ia.
ko e ke hoko frequent pe hawe pe te ta no ke manatu ke fresh no ata mai no fu masiva family I tongani pe ko ke fresh ko ata mai mo ke strong ko so pon e ke wesia la ku pa anga mai ia e ko tau fahi ngalo to fo do sangi tau pe masima tau si ave si ni ti tonga pe ko ne fisio fukala mari ko kamata ke tokolahi e whanau tonga, whanau ipe I murina. Te ke nau hau na toru ki tongani. Pe e kamata rewa ke moria atu, ai foi soso pon, foi sosiale koe, me iai ke whamiri koe heni. Ka malo hipe malanga ko foi nusilana. Ke nau malanga e o whamu e mo I wahe. E ke I wahe pe sirine hao. Jana te ki hiki mea ki he upaanga whawahenga. Iho pakai ko he tai nimi ki he tuunga kulere aki e he whare area ai constituency fund ma umea koea o kuke pehe totonu ke whai hato e liliu ki ai I he tuunga koe paanga whawahenga me whaunga aki ki tua me whaunga u report whakafoki mai ki he whare area o ku iai ngai wheitu uia kunau whakahamea I o ku o koe ke mau e nau paanga na tau whawahenga mai mea ki ho wakai whakalukufua ki ai ke whare area me tuunga ki ai pakapanga ine mahau tolu kilo mahalo tai nimi ki he tau pe tolu kilo o kuke pehe o totonu ke whai hano te whakalelei e ta whaako ni he taime ku whuaki mai ke ngahi wahenga mo he taime ku report whakafoki ai ke whare area Koia o mau kawena foi isiu mahau inga au pito pito he kai hatoki wahe paanga ni he waenga ko kamata mai malo ni me he wafta havalu wafta hava hau e sirin pe ai ko taime na foto e ngai office wa henga ko ka fofonga ai le mo na ko security me ke na toka ngai alwa tu ko e foi sirin ni ka ki au ko loto mo on ko o kuia cancel au pite foi POLOKALAMA ko ia ko no inga tawe nele mai me wafta valu nai o mai ke a te ki tau sio ta toruia ki a fu wola fefe ku lava he foi sirine lau kilo ga gos miliona te mi o ka ke ha ke mo u a kolo pe ko va henga pe ko ngai family o ku te fa fala la be ngai va henga ia he ngai me o fa tufa ko e pure anga au sio ke ngai family u tanke vai ka toa atongan ko me ofa be ai pure anga me he POLOKALAMA be ai pure anga o suka ai be he patseti ai pure anga o te kana tau mo fo ke foi silini ke income generation o ke tau sio toria te ke pe ko ia ha kolo ko tuhan na fu business la ko family ko tuhan na fu business la na e kamata ke income generation me ki pa anga fo va henga ko na ma halata ayo ke ala to pe foi silini ai ngai POLOKALAMA to vesta polo ka hiri ko ia o ia e POLOKALAMA to vesta polo ai pot ngango we o na tufa pulo pula ma me ko ia ai o hange go to duplicate pe e ngawe go fa go foi silini ai ngawe pe ko function pe ngai pot ngawe ai pure anga ayo te ke lava o ngawe le reia ke foi silini sai ko hinga leva ko pe ko canceli o te fou ia fou nga ko ne te mini o te aluia ki he whakafofonga ke te hane kaunga ana ki ai kai liu ai rou ko ni koe o ngai kosirio ke tau whenga I ke mo ui ai local government ka pau e ara whesiri ni ko ia ke staff kau staff ko ngai kosirio o ku nau tau kei mo mahani ngā ue ke ngai mea pehe ke nau whenga I rewa ke mo ui ai kosirio pa whai wahenga as the local government me whai wahenga ko ia. Pea o atu rewa whai sirini ke whakalere aki ai local government ko ia. Ke longo mo ui. Sai, e anga whewhe rewa ne longo mo ui ai local government. Ko tahai ne whaunga. Ko ngai wahenga ko tope, o ia ngai whare koloa kau sia I nai. Ai, taku nau to tongi CT e ngai whare koloa ko ia. Whewhe ke whai hono tāna ke CT me he every constituency whaia e he ofisi wahenga. Osi pa nau tongi pāsi mai rewa me iai ke central government, ke government ni.
Ka una o sile o te na tole la city o lava tana ki mei hona wahenga. Ko taimi kon ko fai kon ai patse di ba foki ke to e patse a local government. Paurewa o mai ne patse ti whakatatau ke lahi e revenue o una lava ko tana ki mai ko mehe ngai pisini se koro. O mai ko na inasi ko ni ko me central government. Kai kamata very low kai teke pe o alu o lahi o mo ui local government. Pe to ia le mo u ata revenue te na lava leva o race. Pe whaka mo ui ak hangahi ai whauhangahi lao ke whakanifu ake ngā ue koe e whai koe e kosilio i ene es a local government i whai wahenga. O pau ke upgrade skills here kau staff. Ke na lao administration, mo finance, mo ngā ue pehe. Ko uhinga koe pehe, kanseli ka tau mafuri ke whai ta whageta. Ke langa ai local government. O ka pau ke tau palani, ke tau lere loa ke whaunga whiri whare area koe he taimeni. Wa paurewa ke palani ke tau whoki ke whaunga whiri motua, pe ka rewa ke mo ui local government. Whaunga koe ia. Mo lahi apito e whamatala ke whai, e o tui mahalo ku lawe i peia, pe ku mea i behe ka kai toko lahi. Ai palapare makone, tau whekuki mo ia i he paanga whawahenga. I he neonga whoki e seone koe tolu kilu eni pe fiha. Ka kapau ko hako whitu uia koe ako haki kolo ia taha ua pe fiha. I hui wahenga, pe toki wahe ia, koe kakai toko fiha ngea. Kapa e tu whakatoa ia, o nge ko ke talanoa ki a iu. Tike kia ha wahenga ia, e tu whainga mea ke lava o generate paanga talu e. Ai whakalere mea koe. Ni he kapa e tu whaia wahe hui ulu. E o sanga mahana kunau taktola pena te tolu noa pe fiha pena. O sanga papa ke lava, eh? O wange ia koe whai polokalama koe ni koe wahe e kau vai. Koe. Wahe he mahina taha panga ono noa fi noa walu noa wale ni hoa te au. Tala mai kau ko hai vai e mo ui he panga walu noa. Pe panga hiwa noa, pe panga te au. He mahina. Koe. Ko no whikai atu koe ni koe ki hiwa noa koe ke mahina. O puwati e vai a koe ia. He mau panga tolua ke mo ui a ke vai he aho. Pa os mahino pia solo. O koe whahinga mea kai koe ke kai koe he vai, mo e whahinga whounga ki hono ngao, o ku fuu mamawhange ia, i whounga koe a tautoro ke mālohi. Si a pita ki hiwa noa ia. Ki au, koe usio koe ke whahiwa noa, koe whai mū whakapolitikare pe ia, ke ai ke ngari lerei mo ngari poto, whahe pure anga ngau e mai kau vai. But what's the use? O sange whakakau i hatoe whounga e taha. Ka pau kua langha fu whare vai. I ngahi koro, pako mea na o mai o sosiare ai mo. Whakamalo i sino e toronga e nau mo ui, pia kai ke more wawe nau mana tu. Kai lawa ke tau puke ngahi tau keima ngahi iro e kau vai ko ia. Whaua ka ngahi tohi o whaia ke ako e whanau. Laha kau vai ko iro to. Ka lava lewa ke tau lava, tau langa, te tau lava lewa langa, a knowledge-based economy. Koe ua ngahi iro ia kau vai. Kei ke ia tohi ia ke aio hi mo whakamao popo ke ngahi iro le rei au pito ia ke hanga ngoue. Ngahi iro le rei ke hanga tautai. Ngahi iro le rei ke hanga tākupe si. Ko kamata ke more tākupe si tongan. Koe te aha ni hete na iro. A toke lau wheretoa moha manulua mo ngahi kupe si pe. E more ia. Kono nga, kua more me manatu e kau vai. E ka whiamao bito ke tau whiwhou ngā. Ke aonga mai kau vai, ke ekonomia whono a kono o mai nau ilo. Kai hoko lewa tonga ni ko knowledge-based economy a tonga. Marila. Seone ko talanoa ko he local government. O kuko, kapau e au ke tuunga ko ia. Na ke pehe foki, o kapau ke system whiri benta unga e aki whiri whakawahe e ngā au e local government. Papau i kai he ke. Tau pehepe kapau ko e whaunga bente tau lere atu aki, pia whatu a local government. Ko aia ko uhinga, e au ia ka taimi, e hoko local government, ko whiri officer kolo ia me pure whakawahe mo mea, e lava rewa ia ke o atu ki ai hakakai, e whiri rewa kai kakai o kuakole rei, ai mo nau office, e au ka whainga tuunga pehepe, ko ai peke local government peke,
tāna kia siri ni ka tau fulere aki pe u fili ka taini. Kai, e fie mau ia ke whasio ia ke kuala tī koe kau ofisa koro. Whai ko sio ke kuala tī kau pure whakawahe. Kuala tī kau ngāue koe he local government. Ko ngaka lawa ke tau langa. Ai au fu mau inga au pito tau whanatake. Tai mou tau tala ngāue ke ngai whatongia. Pea fie mau rewa he whatongia ko ia ko pau ke mau a e mo pi mo si mo ti. Ai mi koni kou tau tala ngāue koni kou ki whare area. Ko e fu whare mahu inga tahani ki ono whakakau kaua mo ui ai whonua. Pau koe ki te fie maha qualification ia. Fie mau pe ho manakoa a au ke kakai pia. Tōko i roto he manakoa pe. Mau inga lewa ke whahano whakakau kaua whakarere. Ha whahinga whounga. E malawa ke awe kuala tipi polo ki roto. Ko no nga ke nau whakakau kaua le ai lue koe ai hala whanonga koe whanua. Pe mapango pe whukia he ko whakaatahe ko ni stuto ne. Atahe tō taha ko toa. Ka i he ko whakakau kau koe a aku. Mahalo nei uhinga no ai pe ko ni stuto ne. I he whakakau kau o ata mai le rei au pite kakai ki hanga nau whiri koe kakai e o mai. Ai pau ke ngā aue o ngofui whaha i loa. Sai whakaata he ko ni stuto ne. Ua ia whakangata. Ka ke ofa mai a koe tama wouta. O whai mai he whiri. Whakapoto au pita. Anki ha o sio loa ke he kaha koe whanua. Kai tukua alu mana koa. Tiane ko ilo pe mahalo te tato e toe ta foi polokalama taha ki hui kaha au he tūsi te. Tato ki ta ofi mahalo e mea he pure lulu. Tato ki talanoa ai ki ha toenga haka venga koe ki ta au. Ki ai kata ki whaosa ki mua e taimi o ku isi u koni hono whaakarentoa he pure anga e ngahi no tau taha. Ko ilo pe nai hoko ni ko isi u eni ka ko wakai hifo ke ngai whakamatala ko lava ke o hake. Koe me whai pe ngai pure anga ko toa pe ia karentoa ngai no. O whai pe pure anga e whatongia ko ia kono totongi atu ngahi waka wholau ki ngai motu mamao ko niua. Unau whakalahi atu hafo ise unau fua na toha konga. Kako time ko karentoa ko he pure anga ha no tau. Tahange ko kau no tanu hala na uhinga i ko longa. Ku heo pakai ki ai o ku totonu pe ia ko whatongia pure anga ai karentoa ko ni pe ikai. Pe o toki makatu unga pe ia ko hae fo inga aue mahu inga fo inga aue ko ia ki he whonua. Malo pito e solo ko whatongia mahu inga fo kia o pure anga kono whawhanga i private sector. Kono inga he ko engine of growth i private sector. Paurewa e maha ke private sector. E maha ke pe mo whanga mari e maunga aue. E maha ke pe mo nau tupu. E toi horo e pe wahe ka unga aue. Lahe rei ofu mo e mea pe toi. Hoko rewa ko paro parema. Whakalugu fuaia ki he kakai mo e whonua. Aia o mauinga pito ke pure anga aia. Ke nau whae u whounga koe grant. Subsidize. Pea iwe no au pe ki nau karentoa. Koe paro parema. Ua whiri manako. O te nau whiri manako ke whiri mai pe business ahai. Whiri mai pe business ahai. O whai hono toko nia. Kai ai hau kurai tiuria pau. Mo whewheka. Ke peisi me ai e nau whai whatongia ko ia. Ai au kumauinga pita foi legal framework kaya ke uwaki maa opo mo mau. Koe hano uhinga. Ke avoid au pita corruption yono whakahoko ai utu uni ko ia. Mantu e malawa be e pure ngage na whai tūna, okay, tau karentoa hai. Tau karentoa hai. E o whia mau ia ke ia whai framework pau. Ke nehanga whakafuo mai e whahinga tūtu uni ko e whakahoko. Ke ua na iai ai mea koe whiri manako, ua na iai mea koe whakakeng, ua na iai ha mea koe whakawhaahi. Kono ngā he ku mahu inga au pito, pe koe uhinga ia koe e procurement. Ku hanga he procurement o whakapapau i mai ka tau tolu, kono ame koe sirine pure anga ki ha kautaha e, pe ko kautaha pi, koe ame koe ki he protective use. Kau kai ko ha ame ki ha tokotaha o unprotective ene ngā ue ana. He koe more ki he whonua, pe whoki mai ka wenga ki kakai. Kau ngā he ku waste pa anga. Pa wangare mai polokiwa meni o whakapapau i mai ka tau tō. Okay.
Koe katoa ka utama ko ni ko most productive ai ko SIONE. Pea avelewa pa anga ke most productive use. Kono nga ke toi o mai hato generate mai hato lere yang ki fonua. He ose no nga ko pa anga. E aya kono mona ko fatongia pe ke fai e pure anga. Ka ku mahuinga ke ula ki seti instrument ke fai ke nga we ke pau mo mau. Pea tokio o fai fai nga. Ko manada ke te mona tau fai ko privatization. Koi. Hanga he to fai lea ko ya o teke mai ke privatize uhila. Koi. Fai pe na tike pe na win. O privatize uhila. Hai mena hoko ma mafataha foi taimi ko ya. Ha no winga hena tikai ke seti ha privatization act. Wakia ua. Na tikai ke seti ha monopoly act. Ko nga ka i fai ko monopolize e business for industry i tongan. Ko nga tutune pa ke follow. He kai te over the charge i he moi. E ko pa ke au en employment ki he devo. Ayo te kai ke tau hana do seti ke mawe uriko framework mo economical framework ko ya. Pa tau toki oho o fai ha foi ngau. Tau tu pe pa tau sio gongo lere foi fatongia ke fai pa tau unta tu lo fa hok. Os ko tau tok feinga mai ke fatonton fa lere e o me ko amuya. Ai ko pare mai. SIONE ko ha no fai ngata aki he tau behe ko e ko pure anga aho ko ya. Peko kau whare area. Ko ha no fai ngata ke nauhanga o fai ngahi ngā ue koe ni ko ke talanoa ke. He ko taha ia ngahi paloparema o ke whepaki me whonua. E taimi ko tau talanoa ko ke whiriwhiri mānako mo e whakawhamiri mo e whakapāti pēna o tolu. Ko hai no paloparema o kutuai ai ke nauhanga whauhangahi mea pehe, hangahi lao pehe, ke nau o mai tala mai ka pai au ke tuunga koe ko me e te mo fai pen ta mai o criteria ko ya ko ka hanga business u fe mau ke toko ni he pure anga pe currento ko ngai me au fe mau ke follow up pure anga ko ha tuai ai hano whakakato ngai me whakala pe he Ki au e fe na la he ua. Ula ko tau ke pe mo i lo ko ke au le ki ai. Sai. Pe i he ua ka pau ua o tau ke mo i lo. Na osi palani peta mai ko gai pe na ia osi gai pe ne hidden agenda ana. Sai ko osi mau be i romo tau kei ka ko osi kau e au ke benefiti masione mo mere mo samiu lolo tonga e i he office. Good. Pa uhanga rewa e hongo foi me ko ia o contribute ki he to o ke fai mo puni hanga awe. Mari. Mon la hepito SIONE ka unga ko ta taimi ko tu mahal de wat pe fa ngari ke fa ma opo mai ku ke to pe te ai pe ta foi POLOKALAMA la malava ke fa hok aku ka te wat fa ngari ko ni ke ki fa ma opo mai ai ko ngai isi ko to nga te finga ke ta fa ka to ia i ta POLOKALAMA ko ni to pe te fa fili Malo ko fa ma bobo pe ko ngai na ke lave fo ke kamate ta POLOKALAMA ko mo tu Kanititeiti au. Koia. Koia i ene pete whakamapo o Kanititeiti a toi peta POLOKALAMA. Koia. Malo kono whakamapo whakaluk fua solo kua mea ka i ngā ia ki lahi mo mahu inga o i ngā aue ke whakahoko e ha whakafofonga i whare area. Koia. Pea koe laka ki mua e whonua o whakawhalala i he whatongia koe tene whakahoko i loto whare area. Ka kou tui o ku mahu inga au pito ki he kau wou tau kei taimi tok whaiwhirea o tolo November. Mau inga au pito ke mau sio whakarerei, waka i whakarerei, ai Kanititeiti koe, tene lava whakahoko lerei a whatonga, i roto wharearea, he ulahi au pito mo mahu inga ai ngāwe ke whakahoko. Pea mau whire tō tāko ia. Papau mo pehe ko au, SIONE TALANOA FIFITA lerei tā, pa mau whire au. Papau mo pehe ko Kanititeiti, ke mau whire Kanititeiti ko ia. Ka whakapapau, o ke whiri, ai lerei tā tene lava whai ai ngāwe mahuinga, mo maatau tolu whakaluku fua e whonua. Mā koe ki whamabopo pe solo malo au pito. Malo pito SIONE fa malo lahi atu he lava koia ai ki whatalanoa ke te koe whika mga he issue koia ki o tau wharearea pe he whoki ki he tuunga koia e malava ke whakahoko i wharearea ka pau e whiri whakapotpoto ka inga pe nau whakakau ko lelei taha koe ke nau whiri me i tonga tapu ono pe kua malo lahi atu SIONE he ta whainga maari e koni ta toki whelongo aki i he POLOKALAMA koia ka hoko mai. Malo pito solo o vatu. O fatu.
E kainga wha malo la het ke ting motolu, he lava koe e tau polokalama he ahoni. Ki whatalanoa hanoua ki a SIONE TALANOA FIFITA. Pea mi he koe Kanititeiti whika ua ia mi tonga tapu ono, ai o ku ma talanoa ki ngai isiu ke he pe, e malawa kene tokoni ai, i he taimi koe ia ka pau koe lelei taha ia, ko mo whakaukau, ke mo whiri ki whale are a, pe koe tui, koe ngahi i whakamatala aina, ku lawa ke ma whakahoko atu, ko koe o ku ke whai a hono whakatuku, mo no whakaukau i, pe koe Kanititeiti lelei taha eni, ki tonga tapu ono, ma au ke whiri, pe ko whamalo lahi atu ke te mo tolo, mo mea mai ki tau polokalama, te ma te talanoa pe mo SIONE, i he whaiwhainga maaria, i he tūsite wika hau ki mua, i he whiri whare area. Ko tau polokalama hoko he ni, ko e polokalama ko i a whatwhanua whao, pe mo piveni piukala, pe ko whawhi et ke mo tok mea mai he taimi ko ia, ki a whatalanoa e whahoko atu, ai ko e polokalama whao sia, e whahoko atu i he aho, ni ka mo mea.